Казахстан – прямой наследник Золотой Орды. Теперь это официально. Қазақстан Алтын Орданың толыққанды мұрагері. Енді бұл ресми. Казахстан бұл Алтын Ордын шут залғым жылақшым. Әрен одо албан йосны болсын. Kazakhstan is the direct descendant of the Golden Horde. Now it's officially. Hasakı Stanchi Jingjan Han Guoda Jesse Hui, Jai Dian Chan Zai Yijing de Dao Guanfang Jingxi. Kazakhstan هي السلالة المبشرة القبيلة ذهبية. هذا أمر رسمي الآن. Kazakhstan es descendiente directo de la Horda de Oro. Ya es oficial.